Ubutumwa bugenewe nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo ndetse n'abanyamurenge aho baherereye ku migabane itandukanye y'isi. Uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Kubagejejeho ubutumwa ni Kineza Mathieu. Muraza kumbabarira mu gihe ntakoresha fonction y'umuntu neza uko bikwiriye, ariko bitewe na presentation zitandukanye yagiye yikorere we bwite. Rimwe akavuga kuko ari conseiller wa président ngo en charge des questions identitaires et nationalité dans l'est de la RDC. Bwaca mu zindi presentation akavuga ko ari chargé de mission wa chef de l'État, ariko mu nemerere nze gukoresha ijambo rya nyakubahwa kuko rirangloba yose, ntihagire ico muza kundenganyaho kuri fonction y'umuntu. Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, nemerera nganire nawe mu mwanya mutoya w'iyi audio, ndetse hakubiyemo n'inama kukura umuvandimwe. Iminsi baye myinshi utanga ibiganiro, utuma ama audio. Ndibuka muri iyi minsi ishize hari audio ya mbere watumye iminota 7 n'amasegonda 35. Hatarashira iminsi 2 utuma indi y'iminota 9 n'amasegonda 46. N'ibiganiro bitandukanye, bimwe ukorera kuri X mu ma space, ndetse n'ivyo wagiye ukorana na Hamas. Hari n'inyandiko zitandukanye wagiye wandika ku rukuta rwawe rwa X. Byinshi twarabisomye, hafi ya byose twarabyumvise, rimwe na rimwe tugaceceka, ariko bibaye ngombwa ko tugusubiza kuko wasimbutse umurongo utukura, warenze ligne rouge, kubera ko watangiye kugera mu turere utuzaniye abicanyi mu gashinyaguro. Bibiliya iravuga ngo ntimugahishe umunyabyaha ko azarimbuka. Gukora icaha wese ni uwa Satani, ngo kandi se ni Satani. Ni ingenzi rero ndetse ni inyamibwa kubwiza umuntu ukuri utamubebera. Nyakubahwa Bigirumwami Jacques, muri audio yawe ya mbere y'iminota 7 n'amasegonda 35 waravuze ngo intego ni 2 za audio. Ngo intego ya mbere ngo gutanga mpore, ngo muri iyo ntego ngo ubwiye abanyamurenge ngo leta ngo ibabereye maso, ngo ntaco izabatwara. Ijambo rya kabiri ngo gutanga mpore ku baturage b'abanyamurenge bagumye mu mihana. Ibi wabikoze mu gihe abanyamurenge bo mu Bijombo bari batewe na guverinoma ukorera, barabarasira mu mihana, barabasahura. Wari kutuma audio abanyamurenge, abasaza n'abakecuru, abana b'impija, abadamu batwite bari kubyarira mu kibira mu mbeho yo kundonduzi, badafite ico biyororosa, badafite ico barya, bari mu kibira. Muri audio yawe uravuga ngo nta genocide ngo iri gukorerwa abanyamurenge. Urongera uravuga ngo bagirire leta icizere, ngo bagaruke mu mihana, ngo ntaco leta izabatwara. Urongera uravuga ngo bafite amabwirizwa, ngo abasirikare ba FARDC ngo bafite amabwirizwa, ngo ndetse ngo bazayireberaho. Urongera uravuga ngo abaturage bo mu Minembwe, ba Bidego, ba Irundu, ba Karingi ngo bagaruke mu mihana yabo. Ayo mabwirizwa wavuze bahawe, abanyamurenge barayabonye. Ayo mabwirizwa bahawe barayabonye, ni ukuraswa na drone. Nico batumwe gukora, kandi abanyamurenge barakibonye. Ico basengeraga kubona barakibonye. Kubabwira ngo bagaruke mu mihana yabo, Bidegu n'Irundu na Karingi, uretse no kugaruka bari mu kuja kwiba imyaka mu mirima yabo. Umuntu azaja kwiba mu kwiwe. Barahinze, barabagara, bari bejeje, bafungiwe amayira, ntibaja ku isoko, bari muri confinement,
ariko kugira ngo baje no mu murima wabo, kugira ngo baje gusarura mu kwabo, baja kwiba, bagenda ijoro, nanone za drone zanyu zikabahiga zikabarasiramo. Inkomere zirahari. Cokoze ejo bundi wakoze ikiganiro na Hamas, uravuga ngo nibakuzanire fact ngo igaragaza kuko abantu bari kwicwa mu Minembwe. Ushaka ngo bazice nde kugira ngo wemere ko abantu bari gupfa mu Minembwe? Nturi mu kubibona ku mavideo? Uri mu kubona sari montage? Ntubizi? Kubabwira ngo bagaruke mu Karingi no kubabwira ngo nibaze begere urupfu, nibaze begere irimbukiro barimbuke. Ko baraswa bagiye gusarura, bagiye kuzana ibyo kurya mu mirima yabo, leta ukorera nk'umucancuro ikabarasa. Ico nico cifuzo cawe? Wewe ico wita genocide niki? Hari indi genocide iruta kwica abantu? Kubarasisha drone, kubarasisha imbunda za kirimbuzi, gufungirana abantu ngo bicwe n'inzara, kubakatira iminara ya connection. Muzi neza kuko nta banki ihari, muzi kuko nta faranga zishobora kugerayo. Abantu ba developa na systeme ya échange monétaire y'ama virtuel kugira ngo baze bakoresha amatelefone yabo, n'abahahirana bahahirane kuri telefone, bakoreshe monnaie électronique. Nabyo mubonye kuko bishobora gutuma babaho. Mukase connection kugira ngo n'urya wari ufite wiwe wakamwohereje udufaranga tugashika muri telefone, yamara nawe agahahamo. Nabyo murabikase. Ico wita genocide niki? Ikitari gukorerwa mu Minembwe ka genocide ni igiki? Muri audio yawe ya kabiri waravuze ngo ibivugwa kuko muri Haut Plateau ngo hari ingabo za P5 za Kayumba Nyamwasa ndetse n'iza Jacques Habyarimana, ngo ibyo ni kinyoma. Ibyo bintu ubivuga ubihagazeho cyangwa nuko ari coalition yanyu? Uza wibuka audio za Karemera. Karemera ni mwene nde? Mu Banyamurenge abarizwa mu buhe muryango? Uribuka Karemera ari gutuka General Makanika, ari gutuka General Sematama? Urabyibuka? Ari kuri Muriza yazanywe nande? Nuwahi? Abarizwahi? Aba mu buhe mutwe? Mu mirara 27 y'Abanyamurenge abarizwa mu buhe? N'abandi bose bakorana ubu nyine ari declaration za president nyakubahwa president Felix Tshisekedi akangurira abasore b'abakongomani ko bagomba kwifatanya n'abanzi ba guverinoma y'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo, bakaja gutera u Rwanda bagahindura ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo ni imigani? Ntabzuzi cyangwa nkuzanire ama video yiwe? Iyo ubona declaration officielle za FDLR mwamara mwebwe mugahakana mukavuga ngo ibintu biriho kandi bo babyisinyiye, ubwo muba mushatse kugaragaza iki? Ubu ushatse kwerekana ko uri umuvugizi wabo, ubu ushatse kunyomoza ibyo bavuze, biba bisobanuye iki? Muri audio yawe waravuze ngo nta mitwe ngo itera u Rwanda ikorana na leta. Koko ese nta bintu bimwe byo batera isoni kweri? None se mu gihibo babyimanga officiellement wamara wo kabari woza kubihakana, bisobanura iki? Niba nyakubaha president w'igihugu abyemera akavuga kuko azatera n'igihugu cy'u Rwanda, wowe uza kubihakana mu nzira ki? Yoba se yarivuguruje ngaho azatwohereze indi nyandiko cyangwa indi mvugo yo kudemantira ibyo yavuze mbere? Wowe uwo bihakana muri audio kandi president cyangwa se guverinoma ibisinya muri accord. Ni gute guverinoma ishobora gusinya muri accord igasinya kuko bahari ikavuga no kwigiye kuba neutralize, wamara wowe ukavuga ngo nta bahari? Biba bishatse gusobanura iki? Nyakubahwa bigira umwami Jacques Kongolo.
nanone waravuze ngo muri Uvira ngo abanyamurenge babayeho neza. Nyakubahwa bigira umwami Jacques Kongolo, ni koko? Ese nawe uwo hari inzu wari uhafite yahasenyewe? Bankumbwira amakuru, jewe yanje yarasenywe, nawe hari yawe yahasenyewe? Ese harya uza wiyita ngo uri umupatriote kuruta abandi? Patriotisme yawe niyo gukora iki? Ngaho mbwira, wabaye umusirikare, nguveyo uja kwiga mu Rwanda, nguveyo uba impunzi uja muri Ethiopia. Nkwibutse declaration yawe yo muri 2022 ivuga kuko umunyamurenge wese uri muri leta ari umwanzi kimwe na mayimayi. Nyikugarurire, woba waribagiwe, ariko internet ni nziza yaratubikiye, nuyikenera nyiguhe. None uyu munsi barya wabwiraga, barya watukaga, barya wavugaga ngo abakorera leta bose ni bamaye kimwe n'abandi, uyu munsi waje kubabonamo ubundi bumuntu buhe? Uyu munsi uribuka kuko ya leta watukaga muri 2022 ariyo uri gukorera uyu munsi? Hashize imyaka 4 yonyine. Patriotisme ukagira ngo woyiririmba uri impunzi. Jewe nari ku butaka bwa Kongo, nari mu gihugu, n'ubu nkirimo, nubwo nangajwe, nakuwe mu karere ndi mu kandi, ariko ndi mu gihugu, nara investire mu gihugu. Nemerera umbwire nawe aho wa investire mu gihugu. Ese ubundi amafaranga y'ubucancuru uhabwa uri mu gukora iki? Erekana monima basi muri iyo esprit ya patriotisme hagaragara igikorwa runaka caye amafaranga y'ubucancuru bwo kumena amaraso y'abanyamurenge gukorera ku butaka bwa Kongo. Tuvuge ngo dore ngiyi villa wubatse. Nanone muri audio yawe waravuze ngo abanyabibogobogo barindiye umutekano na FARDC, nayo mpamvu uyu munsi wagiye ukaja mu bibogobogo. Nyakubahwa wabigira umwami, reka unemerera nkubaze iki kibazo. Niba uvuga ngo abanyabibogobogo barindiye umutekano na FARDC, reka nkubaze, ese barindiye umutekano na FARDC na Wazalendo niyo coalition yanyu yose contre quel ennemi? Ninde mwanzi bafite kugira ngo abangaba babarindire umutekano? Niba FARDC iri kumwe na mayimayi, iri kumwe na Yakutumba ejo bundi wagiye akwescotinze, iri kumwe na Ngoma Nzito wadusenyeye Rugezi Minembwe yose, iri kumwe na FDLR, ese abo banyabibogobogo bacungerewe umutekano bari guterwa nande? Mbabarira uzansubize kuri ico kibazo. Babacungereye umutekano babarinze inde mwanzi uhayuza kurasa abanyamurenge mu bibogobogo? Waravuze nanone ngo amakosa ngo yakozwe n'abantu, ngo ariko ntabwo yakozwe na leta. Leta niki n'abantu ni bande? Leta ni personne morale ariko ikoresha abantu. None se ivyo uri gukora tibiyangaje leta? Nimba wavuye Kinshasa ukaza mu bibogobogo ntibizitwa kuri intumwa ya leta? None ivyo ushika ukahakorera bibi biritwa ibyande? Biritwa ibyawe cyangwa biritwa ibya leta yagutumye? Uzamfasha unsubize kuri ico kibazo. Warangije ubutumwa bwawe usaba ngo abashefu bose ngo begere FARDC ngo baganire na FARDC. Mwaraye muganiriye nabo mu bibogobogo, ese ivyo bakubwiye wobwiye kubishira mu ngiro? Wari kubabwira ariko ntizagutera isoni byo kuja kweza Yakutumba kumubwira ngo ababasenyeye ngo saba sirikare biwe, ngo singabo ziwe, saba jeunesse biwe, ariko abagabo b'abanyamurenge, imfura z'imurenge batapfukamiye Bayari, abakozi b'Imana bahagaze kukuri bavuga ukuri, baravuga ngo ya nubwo uri guhakana niwe tubwira. Nandetse nareke kudusengera adusabira amahoro, ntayaduheshe, niwe wayatubujije. Ntibisabye ngo tubanje tuje mu butayu tuje gusenga ngo dusabe Imana, ntibisabye ngo nawe ngo tubigusabe wowe Kongolo watumwe na Kinshasa, ko turabwira uyu nguyu mwatumye, uyu yatubujije, ntayaduheshe. Ese
mu by'ukuri mwoba mwemeye kuyatanga? Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, waba ubizi neza kuko Bibogobogo wirata uvuga ko irindi umutekano na FRDC, waba ubizi neza ko Bibogobogo yari igizwe n'imihana 26, ubu nyine basigaye muri 3 hariya bakwakiriye, kandi gutinya igitsure cawe n'imbunda zari ziguherekeje, kandi arizo zamaza abantu n'ibintu. Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, waba ubizi neza cyangwa waba wibuka kuko iyo Bibogobogo wirata kwicungere umutekano n'ingabo zanyu, waba ubizi kuko yanyazwe ibihumbi birenga 24 by'inka? Iyo leta ukorera yabikozeho iki? Izo nka zanyazwe n'abandi, ayo mazu yatwiswe n'abandi. Ese waba ubizi cyangwa ntago ubizi? Twega turaba victime direct, tware tuhibereye. Uribuka umunsi Bibogobogo isenyuka, abantu bangajwe bagera Ibaraka, Député national Claude Misare muri agakora conference de presse akavuga ku kinyamakuru ndetse akabitransfere kuri radio Le Messager du Peuple Ibuvira, akavuga ngo abasirikare na mayimayi mube hange bari abantu bose mu basake kuko bazanye imbunda baje gutera Baraka. Uko ico gihe hari abantu barenga 100 bashimuswe, bamwe barapfuye abandi baracitse barahunga, abandi bari bapfuye imirambo yabo isigaye ku misozi, amazu yabo yahiye, amatungo yabo iyanyazwe. Ariko Député national akavuga ngo abo bantu, abo bacika cumu bahunze bazi Baraka, akavuga ngo abo ngabo ngo ni igitero caje gutera Baraka, ngo mubasake, ngo muze mukurikira, ngo muze mufata n'ihuzu muyikungute, akabicisha kuri radio. Ico gihe bamaze gusenywa nande? Basenywe n'uriya Yakutumba wagiye ushoreye. Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, waba ubizi muri manifestation yakorewe Ibuvira yo kwamagana MONUSCO hapfuyemo n'abaturage 5 bishwe n'umuriro wakura? Waba ubizi kuko Yakutumba wagiye ushoreye yakoze declaration officielle akavuga ngo ese kubera iki muri kuja kwirukana MONUSCO iri Ibuvira tudahereye ku banyarwanda bo mu Bibogobogo? Aravuga ngo tugomba guhera hano tubashorere tubageze Ibuvira tubirukanane nabo bazungu babo. Niki gisha woba waje kubwira abanyabibogobogo? Ubazaniye Yakutumba wabamase akabamarira abantu n'ibintu. Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, waba ubizi ko uwo nguwo Delphin Ngomanzito Kalembe waba nguparataje video ziwe nkwereke ari kwishungereza, ari kurasa, ari gutwika amazu yo mu Rugezi? Ese mwari mwamubwiye kuko Rugezi ari Butare cyangwa ari Cangugu cyangwa ari Bugarama? Ko numva muvuga ngo muratera u Rwanda mwamara mugatera imihana ya Minembwe. Cyangwa uri muri ya mvugo ya Justin Bitakwira yavuze ngo commune ya Minembwe ngo iragenda ngo igakora ku Rwanda, kandi abizi neza bizanditse muri arete 10 km². Nawe niyo perception yawe? Cyakora niko muvuga ngo babanyamurenge bangajwe basenyewe bacitse ku icumu ry'Ibuvira ngo bagiye mu Rwanda bari mu Kamanyura. Ese caba ari ikibazo cyo kutamenya geography cyangwa mwaba ari byo mwikora? Ese yo muzana amateka mukayavuga uko atari, muba mugamije iki? Ese ko numva cyane wewe n'abagenzi bawe b'abacancuro mufatikanije kukumena amaraso y'abanyamurenge, kukurimbura abanyamurenge, muvuga buri munsi mukavuga Red Tabara
Red Tabara yari ifitwe na Yakutumba uriya mwari kumwe. Red Tabara ikaba iri mu Rurenge hatari umuhana w'Abanyamurenge, mwoba muyibitse zikora iki? Ese buri munsi iyo mwirwa muririmba ngo yavuye mu Rwanda yambukiye ku kihe kivuko? Ese kwa bari kutamenya geography? Ese Red Tabara ko yavaga mu Cibitoki ikazamuka Rushima ikambuka Rusizi ikazamuka Rushima ku manywa y'ihangu izuba riva, hari iruhande rwo kubwegera abaturage bakabivuga bakabidenonse kugeza aho byavuzwe no muri assemblée, bakavuga ngo ese aba bantu bari mu kwambuka nabagenda gute? Kubwegera hari abasirikare, ku Mutarure hari abasirikare, ariko bakambuka bavuye mu Cibitoki. Ese biza bibagendera gute? Cibitoki nayo yobibarizwa mu karere ka Rusizi cyangwa na Kanyamasheke? Ese ni ukutamenya cyangwa muza mubyikora, muza mwigirisha? Igihe bageze mu Masango, Claude Misare député national akavuga muri assemblée akavuga ngo Masango ngo yabaye ngo c'est un pays dans un autre pays, ngo bazamuyemo drapo y'u Burundi. Ico gihe ecakoze wari utarahabwa kontara y'ubucancuro bwo kuja kumena amaraso y'Abanyamurenge. Ariko sivyo muza muvyirengagiza. Ese muza mwibuka ko bibaho? Muza mwibuka ko byavuzwe? Ese murabizi ko tubibitse? Iyo utekereza ukajana umunyamakuru w'Umurundi ukaja kumubwira ngo na interviewe abasaza b'Abanyamurenge, bamubwira ukuri kwatere kubihari akanga ngo mpaka ngo avuge ibyo washaka, uko biba bigamije iki? None se ko bari abasaza banibereye imfura ari abagabo b'Imana banze kuvuga nk'ibyo bashaka bakavuga ukuri kw'ibihari, ahari ntimubagirira umugambi wo kubica? Imana ibarinde. Kugeza naho umunyamakuru afata ikiganiro le contenu bidahuye na titre, agafata titre akayandika nk'ibyo yifuzaga ko bamusubiza ariko batamusubisha, akaba ariyo yandika titre y'ikiganiro, ariko le contenu ari le contraire. Ese byaba bibamarira iki? Nyakubahwa Bigirumwami Jacques Kongolo, Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo ese Kayini we wokora neza ntiwokwemerwa? Ese mwebwe mwareka ubucancuro bwo kumena amaraso y'Abanyamurenge mubona ubuzima bwo hagarara koko? Ese igihe mwari mutarahabwa iyo soko ryo kurimbura bene wanyu, igihe mwari mutarahabwa mutarasinya iyo kontra yo kumena amaraso y'abanyu, ntimwari muriho? Mugabo reka tuvuge ni bushaka ubuzima bwe butari bwiza cyane, ariko kuko ntimwari muriho? Kuruta kuba woririrwa ngo uyu munsi amavi y'abasaza b'Abanyamurenge n'abakecuru bapfukamye bari kukuririra nabi. Uri umuvandimwe, uri amaraso yacu, uku koko ntiwabireka? Ese mwaba muza mwibuka kuko nyuma yo kuturimbura ari mwebwe bazikuza? Reka mfatire ku rugero rwa vuba. Waba ubizi ko Koloneli Macunda ubu nyine ari indoro yari amaze imyaka ari kuba umugeti, ari gusavinga iyo guverinoma yawe ukorera? Ese uragira ngo ni inzira yabuze yo kwambuka hariya kuba Amabuye ngo asange abandi yinjire Bijabo? Ariko ko yagumye kuba fidele kuri iyo guverinoma ya akorera kugeza aho agenda akaja muri point zero. Objectif ico bari bamutumye arakuja kwica bene wabo, akemera akabikora en contre cœur, akabikora akaja kwica bene wabo. Ariko se bamwituye iki? Uno munsi ko ari indoro araregwa iki? Ngo araregwa ngo yicishije abasirikare benshi, ngo hapfuye abasirikare benshi. Nyakubahwa, uku koko Koloneli Macunda niwe wicishije abasirikare kuva Bunagana kugera mu Minembwe? Ese ko nawe bazakwikuza kumara kurimbura bene wanyu
ugapfobya impfu zabo, ugapfobya amaraso yabo ari kumeneka, bamara nawe bakakwitura igifungo ca burundu cyangwa kukwica. Abo bantu uri kwifotozanya nabo, abo ba Kalembe Ngoma Nzito Delphin, abo ba William Yakutumba, abo ba Makanaki Kasimbira John, abo ngabo wifotozanya nabo, abo ngabo ubwira ngo nibafate disikuru bavuge nawe ubahagaze iruhande kubera amafaranga wabazaniye. Abo nibo batwishe, nibo batwica kugeza n'uyu munsi. Izo mbunda bakoresha, iyo teni bambaye ni guverinoma yawe yayibahaye. Izo mbunda bakoresha ni guverinoma yawe yazibahaye. Ese uko yaba kiriya syndrome de Stockholm ibarimo? Finalement muri abakiriya banje, je suis un psychologue clinicien, nabafasha. Ni mubitekerezeho kabiri, muvi ubuzima mujibona. C'est inconcevable aho umugabo w'umunyamurenge nkawe, mwene wacu w'umupfizi, ushobora guhaguruka ukemanga ukavuga ngo ntakiri kuba mu Minembwe. Kandi gitangaza, drone zanyu zayoba, mwari mugiye kurimbura abanyamurenge, zayoba zarasa mu Mutambara ukavuza induru. Urukuta rwawe rwa X ukandika mu Gifaransa no mu Congereza. Ariko zarasa university. Ese waba ubizi kuko hakozwe ibarurwa ry'ama université viable kuri niveau national? Umubare muke w'ama université yo muri Sud Kivu, muke cyane. Habayemo na Université Ebenezer de Minembwe. I Bukavu ndabizi ngira ngo ntizirenze université zitanu zabaruwe ka université viable. Uvira nta nimwe, Fizi uretse iriya yo mu Minembwe, Université Ebenezer de Minembwe. Uyu munsi ikaba ariyo iri kuba bombarde. Yaba bombarde ugaceceka ntugire ico uvuga. Inka z'abanyamurenge zaraswa, imitumba y'inka urebo kagira ishavu, imyishori kamanuka ntugire ico uvuga. Abakecuru b'abanyamurenge ubona ama video yabo ari inkomere ziri mu bitaro, abandi bashinguwe bahambwe, ntugire ico uvuga. Ariko drone zanyu zayoba zagera i Mutambara ukavuza induru. Waba utandukaniye hehe na Sami Kalonji, administrateur wa territoire ya Fizi, wandika agakora plaidoyer akavuga ngo ni ba assiste ngo abanyefizi ngo ariko Minembwe ngo irimburwe, yitwa ngo ni administrateur wa territoire. Ese muzamutekereza kuko réseaux sociaux izahindura realite ya tere? Muzamugira ngo ya mafoto yabaye sensibiliser na Patrick Muyaya, porte-parole wa gouvernement, muzamugira ngo niyo azahinduka ukuri? Mumaze gufata systeme ya réseaux sociaux y'amafoto n'amavideo mukabona kuko acucoza n'amahoro mu gihugu. Guverinoma yawe ikanga ibiganiro, ikanga dialogue kugira ngo abakongomani bagira amahoro. Ahubwo mugahitamwo manipulation na intimidation. Mugiye kugota abanyabibogobogo, muba intimida kugira ngo bavuge ibyo mushaka imbere ya kamera. Ariko imfura z'imurenge zitagitinya urupfu kuko rwaratuzi, bahagaze kigabo bababwira ukuri. Bakubwiye ko amahoro tibakiri ko bayasaba Imana, kuko Imana yo yarayatanze. Imana yaravuze ngo mugende mwisi mugira amahoro, ariko bayabujijwe n'uwo gishoreye William Yakutumba Amuri, ariwe watumwe na shobuja President Felix Tshisekedi. Nimubwire yunamura inkota abanyamurenge babona amahoro. Nta yindi manipulation, nta kundi kuja kubatega kamera, nta kindi bisabye.
nimuduhesha amahoro gusa, amahoro tuyagire. Niba uri konseye bwira perezida inama, mubwire ngo nahesha abanyamurenge amahoro, nahesha abatutsi amahoro, abatutsi bo muri Nord Kivu, abahema bo muri Ituri bicirwa gushira umunsi ku wundi, mugira inama mubwire ngo nahagarike iyi nkota, nareke kubica, nta kindi. Kandi niba uri n'umucancuro, kora misiyo wahawe cyangwa ubivemo ukizwe. Ntibyumvikana aho umuntu yo kwitwa ngo ni umujyanama yamara ntagire uwo akwiriye kugira inama, ahubwo akayegizekita gusa les ordres yamuhaye. Ntaco waba umumariye kumujyanama, ubaye koko uriwe. Audio ibaye ndende ariko zihangano zayitegera. Nuva muri mission umaze kwicara ahantu uri kurya yo wakoreye, uzayitegera. Ico nemezanya nawe gusa nuko abanyamurenge batazarimbuka, nuko ibiturika byose nibyo mwaguze mu mahanga byose bishobora kurasa umunyamurenge umwe cyangwa 10 cyangwa 100 cyangwa 1000 bagapfa, ariko ntibishobora kurasa icyo Imana yavuze ku munyamurenge. Ndabizi neza ko ibyo mufite bishobora kunica, ariko ntibishobora kwica icyo Imana yavuze ku munyamurenge. Bitinde bitebuke, ibi nabyo bizahinduka, ibi bizashira. Ariko ku muvandimwe wawe utazabura aho werekeza amaso, hindukira, igihe kiracahari. Hindukira, abanyamurenge bazakwakira, bazagutegera amaboko, ura amaraso yabo, cyangwa ukomeze ugende. Mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo uwandura nagume yandure, ngo nuwezwe ngo nagume yezwe, ngo dore ndaza vuba nzanye ngororana, kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Igihe kiracahari cyo guhindukira, abanyamurenge bagutegeye amaboko, n'abakuri inyuma nabo mufatikanije ubucancuro, kumena amaraso ya bene wanyu. Mwogaruka, mwokwakirwa, kandi nimukomeza kugenda muzatubabaza tubabuze, kuko muri abacu. Ndangije nifuriza abanyamurenge bose kwisa amahoro. Mugira amahoro, turakomeye, turashikamye, tiducitse intege, tidukuwe imitima n'ibidutegurirwa byo kuturimbura. Abapfuye barapfuye, n'abapfa baracapfa, n'abasigaye n'icororo bazobaho. Ntabwo tuzapfira gushira, ntituzarimbuka. Imana ibahe umugisha.